I pozdrav čiperi, pozdrav gameri, dobrodošli u još jednu epizodu, sa nama je Dimitrije. Znači danas će da pljačkamo banku, igramo u Payday 2. Znači pokazat ćemo kako skinuti sa Steama Free demo. Znači iako je post moramo da se ogrešimo, da pljačkamo. Znači idemo. Ideš po karticu? Da, ja idem po karticu. Ovdje ovako izgleda menadžer jer desi se da je i kod njega kartica. I da vidimo, u kancelariji je. Znate, snimali smo više puta i uvijek je u kancelariji, ne znamo što. Up! Nemoj tu da ostaneš. Super, super. Gdje je soba za kamere? Sad ću da vidim. Samo da uzem karticu. I da potrčim ovdje. Au, tamo je. Tamo je. A, Samo lockpikaj, brat. zatvoreno su. A lockpikaj. Sad, tu će da dođe jedan, 100%. Tu gdje sam ja. Aha, 100% će da dođe jedan. Tu na vratima. A, pa ubio sam ovog security-a za kamere. Evo, kao što vidite, nekad se desi da je kartica, vidite zašto kartica služi, pa neka, čekaj tu jednog će da dođe, evo ja ću ti se obeležim. O, sad sam shvatio kako može se približi ovo. Sada. Evo, kao što vidite, ček sad će da dođe valjda. Neće. Tu je. Nemoj, ima i još. Upo, prošao sam pored menadžera. O, ste vidjeli koliko me falilo da me primeti i da primeti. Kao što vidite, evo ga, jedan, ubili smo ga. To. Ubio si civila? Ne, ubio sam i civila i ubio sam ovog security. Vidim leži nešto, uplašio sam se. Evo, ubili smo jednog menadžera, security-a. What? Ko te vidio? Tebe je video neko, a ne. Uplašio se zbog mrtvog čoveka. Da stignem tamo. I bum, umro je. Što si ga ubio? Pa, volim da ubijem ljudi, ipak imam milion dolara. Samo da sakrijem ovo. Gdje su? Če da vidim, ja sam na kamerama. Nađi ono gdje je. A kako mogu na kamerama da beležim? Pa ne trebaš da ih beležiš, ono kad vidiš sa kamerama oni su već obeleženi. Da, vidim ga gdje je. Evo ga tu. Vidim ga. Tamo u glavnom. Da, čoveč. Na bankomatu. Da, tu je. Evo, čekaj, imam ideju. Šta ćeš uraditi? Pa ja sam gore, ja ga gledamo iz gore. Aha, evo ga, pomera se. Pratim ga. Čekaj, ući će. Neće. Šta će? Aha, ček. Ako uđe, super. Kaži mi ako uđe. Čekaj. Kreće se, zabagalo mi na trenutak. I ajde, dođi. Neće ni da se pomeri. Vidim to. Izvenite, bok Ček šuška. samo malo. Šta si uradio? O, čovječe, kad će ovaj da dođe? Ja ću pauzirati dok... Izvini što sam te prekinuo. Ja ću pauzirati dok ovaj ne dođe. Došao je. Ljudi, evo ja sam ovdje ubio puno ljudi. Jedan vidi ovog, drugi vidi onog. What the fuck? Tamo ti je security. Da vidim, a ko te primećuje? Samo uđi. Primećuju me civili. Uđi tamo i ubi ga. Gde je? Tuđi tamo. Ajde, obeleži ga sa kamerama. Čekaj, sad ću da ga obeležim.
A evo ga. Nije daleko od mene, daleko je. Čovječe. Opet je na isto mjesto. Čovjek neće da prošli. Koliko ima plata ovaj čovjek? Čovječ. Ljudi, ja da svi ne smarate, ja ću pauziram dok se ne namesti kako mi hoćemo. Valjda ovdje. Evo ga. Ubio sam ga. Vikno. Ne, nije vikao. Jesi počeo da snimaš? Da, počeo sam. Ček, ajde. To. Samo pazi za sebe. Ček. Daj, ostavio si ga. Tako da... Ne treba jer sve smo rešili. Sad... Sve? Da, sve. Ček, sad ću vam pokazati kako trebate ovo da uradite. Kada ti kažem sad sve je spušteno na pod, važi? Ček, nema još. Neko je provalio. Čujem to. Pazi za me. Ajde, za 3, 2, 1, sad. Get down. Znači prvo morate da ubijete njih dvojicu, jer oni... Pusti se na pod, čovječe, nije tela se pusti na pod. Ajde, svi na pod. I ja da uzmem pare, čekaj. A ne moram, čekaj da vidim koje je celo. Ajde sve veži, jer imaš ono šorove. Ajde, ja nemam više. Okej, vezat ću ovo. I ove dvojicu. I evo ga. Sam nešto hladno kod mene. To je to. Znači idem po bušilicu. Tamo je pod... Ja mislim da vidiš. Da, provalio sam. Čekaj, gdje je ona? Tamo... Da, tamo gdje uvijek Boki ide. Da. Izvinite, Boki, ja naravno da uvijek snimam. Boki, ako gledaš ovaj klip, pozdravljam te. Ajde, loćeš. Boki, baš si ušao taman kad sam počeo da snimam. Ušao si taman na moj klip. Taman, evo, sad si ušao moj klip. Taman smo te pozdravili i ti se ušao. YouTuberi, sad ću da pauziram dok se ovo ne napuni. YouTuberi, evo, vratili smo se, samo da vam pokažemo ovo za bankomat. Znači, idete ovdje i otvorate ovo. Znači, morate da imate ovo čudo za ometanje telefona. Sad se vidite koliko će puno para dobija na tome. Evo, 23.000, znači, nenormalno. I evo nas ljudi, otvorio se ovaj sef. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 čoveče. Izvinite. Izvinite, isključio sam njih slučajno jer stavio sam slušalicu pa se ne čuju. Aj, kažete ono što ste rekli dok sam snimao. Boki, si tu? Nisam. Okej. Znači, evo YouTuberi, da ubacimo ovo. Čujem samog sebe. Okej. Evo, ajde, koliko još imamo? Samo mi ćemo da ubacimo ove full bagove, neće da otvaramo ovo čudo. Jer nas mrzi. I evo ljudi, ovo je bilo, ajde ubaci, evo ovo je bila posljednja, znači odjavljujemo se da vidimo, odjavljujemo se kad, da vidimo koliko dobijemo para i šta će da dobijemo na onim karticama. Dobili ste 73 za to što sam ušao na kraju. Ja sam tebe. Dobili su prupalicu. I evo ljudi, izaberemo kartica, ajmo svi. Sredina, molim te. Daj mi nešto. Sredina meni nije dobra. O ne, leva strana. Ja sam dobro pare.
Kad nas emocije nose i kad brige nas lome, to je poenta ekipe, svi nas znaju po tome. Svi da pamte šampione koji pale milione, koji ostavljaju srce dok u borbi ne izgore. Jer tako smo mi odrasli, vaspitani, spartanski. Jedinstvo nismo imali da postali bi najbolji, da ostali bi besmrtni, nismo se povezali. Sebe smo se odrekli, tako smo se spremali. Ajmo ruke sada gore, jer je narod ovaj stvoren. Da do zore podri one što za moje boje gore. Jer mi smo došli dovde, da ostvarimo snove, da zapalimo more, sve vas dignemo na noge. Naša misla, ideja, nek zasija kao baklja, svi zajedno sa nama, jer odavde nema nazad.